Rime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na 1224 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kwaonia chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera kigosori. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanchumuligiria na ukwani bona ndonzi ya soberete ase marogoba ya bono chinga kichirane gukwalgania semesa ya mangana majia nyari kumanyikati yare tuwabereto gukwalganiria kurase mambia yalenge ntambe weka chinse chigabono chia bono marogoba ya ragire Ensa Eyemo ya bono marogoba litukoni liya ramisi stariki emerongebere na isano nisato omuti nyoka no mwaka buchiri bubere na merongebere nebere na mange abereka kolekana anena semerobeli ya genrete emerobeli lituko lyankyo asaba Kenya sobomo bajugotwara masabo asegeti kyanyayo asoko musabiro yakabairo murai bwenzo gatatu Mwai Kibaki ayuara kolekane lituko lya mambia naboigo asayande atogana to kwaliga to kwaliganiria na libuna omubero igotoka sensemo ya siaja oyibono nyara ko goitwa na kurutu ase ensemeyo ayuamo nenda mange na kwaliganitwe manya senchira yobo ikrano olitokubwatirana na kurosu mono boimanyeryo igakuruko Sl.Joshua Auta na nchireterane nkuruko Vincent Onyancha. Higo tochaka semerobelyo gendrete kobe kwa bosio asogo chia gusabira omubere wo yakabere omurai bwenso gatatu ga Kenya Mwai Kibaki emorobelyo unigora kolekana lituko lyankyo ne merobelyo yonsi ni gobono yabereke gokerana lituko lya lero ni gabana jeshi banyara gokerana segeti kina kone kine merobelyo yonsi yaberege koera sekerenga kyo chiko mubere lituko lyanki asensemeyo umuyigo unigora chake Ensa Eyemo ya mambia aboigo kanje sano nebere chiamo basoni go barakole umuyigoyo nigo umuyigoyo go chikora wana jeshi gose KDF obwato mubero mugima ngoso omurobero mugima korwali tukole Jumatatu maiga yogo sira ko murai wenso gatatu Mwai Kibaki maiga yomuyigoyo boli tukole yankyo nigo mubero yiboigo rabe go kerani wenkendo abwasura rusi wenkendo boigo lituko lya Jumamosi goetera senchira yechigali oko bwego ikasense moyodaya abwasense moyodaya abantu chiri bwe 15 boka na obaranchira gosoa asegeti gense mejo asamenyi bense banyali bagali yabene aso kumulera Mwai Kibaki obiro iboigo ni gora rusi kwa sense mejo oiro paka senka yaye abwasa abantu chimi sano boka obakora wono murai wense baranchira gosoa asenka ya Mwai Kibaki gotoko daya imeye county ya Nyeri asarabe gakoni wali tuko lya Jumamosi.
Na tugotigana ni mirobiri yu ya berege koena na koera segeti Kenya yomeye county ya Nairobi toligeri bono mangana siasa kero togochaka kurwa se county ya Kisii ekero kyobo governor yomeye county ya Kisii ni okiangusire abarwandire gwetania batano noyomo obaganeti ekero geki nabo igobagenrete go kemerera mate kurende amenye kurwa se county ya Kisii na kiba kubora igoro yekero kyobo governor omuriketo Ndemo Steven na roboti rwa Senchira yoboikirano Amatuko Amayia Ensa Eyemo ikobo chorio bonene nigekirgo kyobo governor ime county ya Kisii kigendrete gotwara omonguso korwa abarwaniri ao Ensa Eyemo bwe byama bya Azimio 1 Kenya gati abarwaniri besokiri korigie kirogekyo namo no senator bono Samongeri uri ime kiama kia Democratic Action Party DAP ekugiatebire goika iketebe. Sisi ni watu tunaamini kwa amani, tunaamini kwa kutafuta kura kwa njia ambayo ya upole sana. Imeye kiama gia Jubilee nigo Chris Obure amono mokonyo ya William Baka bagendrete gwakire koko eliogochia kora Kisii. Tosije county ngosio wantu amito mwanjire ngo tugwazimule kanyo kinga so moroko Omorwaneri onde inseri aburiria Azimio no mujumbe odagoreti North Simbarati uyorengete koreto gonjereri Kisii gwetera Orange Democratic Movement ODM. Ho aya no muliro wa masaka onye mwebire chinko mwakolere amasaka utako yekebitu mwebire chinko chene hectare mo wanja amasaka abelia amati Manson oyongo bakubatira no mokonyo ye Alfred Ndemo na barabumbare meke miraneke gwetere kiama gia Kenya National Congress KNC. Asense moyo mubwa Kenya kwanza mage ya Charles Matoke goitobote nige Ezekiel Machoguno mokonyo ye migosi ogamba barengete goikelyo bugavana gwetere kiama kia UDA. Mwanje lokole no mugakuria Machogu Asumugambi okenyo gujikoba William Samoei Ruto kiagarenje narora ndanyoranga tiko nyakoba asogusimekenge tuma kero mwaga getalikwa Omorwaneri ondere chotundo oyurengete kobo mugavana omwetangani omosubati me county ya Kisii oyibono omochoro mokonyo yekorwa bomachoge Vincent Onyancha gati yaba bonsi baregeti ingogosora achoru ko irali bagari ya James Ongwae na kobo mugavana okabere elietaliane Ndemo Steven Biyemono mulikito Ndemo Steven asorobocho rwa Senchira yoboikirano bono gotigana Ndemo Steven tumulikira yagenda gokolekana boy gototigara samangana siasa oyokoliye kirgo kyobo MC okorose ward ya Kisii Central wetrase kyama kya UDA Duke ya buri ni gobona bero no goichana no gokumyo konene maiga yogo ikase county ya Nairobi aso chukuye certificate ya UDA asikolenda tabaga ko we certificate yo inyira maiga yobo chori yobo ke gose nominations wa UDA gokolekana me county ya Kisii ni go Duke ya buri abete ko gwa masakara yoko ne kiuna Nairobi tobo chori obu maiga ko maiga yoko bwa chukura aso bo chori obuboke gose nominations ichia kolekana te me county ya Kisii ni go Duke ya buri ya masakara ngayo ya negative na Nairobi wa obochori wa UDA obwa betabo kolekana no inabo maiga yo ikase county ya Nairobi asibarenge nekerenga amona bwatani bande we certificate ya UDA ni go yabogo ichana maiga yo murwaneri yo oyo beto yo gatata sobochori bwaime omanyakante buna sa Henry Onundu korokana nero lengire go chiko we certificate ya UDA asokoliye kerogo kyo msiase ward ya Kisii Central kutoka se county ya Kisii ni
maiga bule chanire nganejo asaganire omuraiwe kyama kya UDA boigoro mokonyo muraiwe nseguri mruto oso agati na konyara kumanya na seki ngataraigwe certificate ya UDA kuiruke bandera ye kiroge kyobo MC ase ward ya Kisii Central no nyamaiga yoko igwa masakara boli tangani ibuna nero bweto bocholi boime gozi nominations bwa koletwa se county ya Kisii. I'm Aburi Eric from Kisii Central Ward. On 14th, we went for nominations in Kisii Central Ward. We were 5 people, and I was the winner. But my certificate has been given to a person who came number 3. I'm appealing to NEP and also our 5th president, William Samoruto, to help me on this matter because I won and I have interim certificate. Thank you so much as you plan. I also want to appeal to my supporters. Na go tigeriense mwa mangana linga tena siasa tiga tumulekerona amangana yechumba chingi yare bwatekaneti amo nobolende. Serikali ni goja bekire buna gochakira umutinyo gatano abasibwa chimisano bali babwakolete amamochama kamake mbachi koigolirwa na gwancheru kosoko kurwa sebisibo byabo omwaziri bobolende Dr. Fred Matiang'i kaokwane nganejo ligate yabuna chichera bono charroka ni gotwara abasibwa bange wetania abasibwa chiribu emeronge 5 nigo batangira chichera aho kubwatikana na mamocho abo babere bagotwara nigo bono gochakira umutinyo gatano batebuna inenchereye mo yokunyarago keye ugoitinyana kwabasibwa aho barase chichera aho asabasibwa chimisano bagochia koigolirwa. If I have to be very precise, my dear friends, is reintegration of offenders into our society. That's really what we are here for, to ensure that as much as is possible, we reintegrate the offenders. You know, second time and third time and fourth time offenders are evidence that our work, our aftercare work is not successful. The character of success in this work will be demonstrated first by a reduction of the repeat offenders amongst us. It will be demonstrated by how active the aftercare members become in their societies and how well they integrate and relate with other members of society. Na umurukiwo yo mubwate myaka 23 bigore form 3 niga aberga kobe kubera litukulero maiga yo kubaita abantu babere mamu mwabo nabo igana mu mwabo obwate emyaka 5 nebere umurukiwo yubonogoso mases kuru ya Naivasha mix diniganya rakobaita babere abuna gokwa maiga yo kubarutanze nago cyaka kubasunyunta namagena yo kwagacha are asenka yabo abanyanyimbo kurwa senseme yo nigo baika nakobabeka bya osina kumubeka byara omukagero uyo nyaraga kumuitama mu mwabo naboigana mu muro mwabo asensemo ya Rwai egotoka se county ya Nairobi abanyimbo kurwa segede seni kyo nyimbo kya Rwai ya sensemejo mayoga yo kumubeka byara ni gobatebire bagochia koirege tambokero yo kumulingo lyo gosobo ngobwa yemboisa ino semboikiranete eli yamanye ko mukirege tambokero kyelichiko ya mateno enaboni go yanyarekorera enganejo asabagote abuna umumurojo asamatuka maiga orokanata bwati mu chandonde bwensi asano imbaru basinyire ingikera umwana uyu ole form 3 konyara ko muitima mu mwabo nabo igana mu muro mwabo obwate myaka 5 nebere. Sasa nikasikia watu wanalia ndani, nikakata simu, nikaingia kwa nyumba. Kufika kwa nyumba, akaniona hivi, akaniambia, "Georgina, kuja bado wewe, unasikia?" Akamwambia, mimi nikatoroka. Venye nimeona na venye ameniambia ametangulia kuwapa kijana yake ndugu yake na ametumia kisu ndio imemuumiza sana uso, lakini kwa nguvu tu sio kupata nafasi ya kujua amemchoma amemdunga kisu, lakini mamake amemugonga na mawe mara mingi kwa kichwa mpaka kichwa ikavunjika.
Na togotigana samangana lengete na makweli chinga keche chewa nyimbo kurase county ya Siaya niko bacha kirobutuki weme maiga yumubere wo mwano yomo umunyaroka ogotebekana koba ase skuru yemo imanyakante buna Siaya township niko mobero yotoka seke bande kemo kurutirororo no nabo nigo kolengana na keroli bali banyo mobero yuri tuko oseri tukulia lera semambia ya lero nigo umunyaroko yo asibira magoko amona magoro aho baigaso bosibwaye bwasibire amone yanga no na bwasebigoti byaye nigo umunyaroko yarokana ka wate chinkoma egento gekagere bunani go umunyaroko yo gosome skuru ya Siaya township abaka goitirwa asense mengao na koletwa na korutwa ase kibande kekemo abanyanyimbo nigo baikasense meyo na koimukyo mubere ekrobo tukime bwacha kyoko manyanka yeiterwa ase kagere nigaletwa na korutwa ase ensemeyo. Ndoto kionekana vile aliuliwa ni kama walikuwa na vurutana cause amefunga mpaka na kamba kwa miguu na mikono, na ukiangalia uso yake pia ni kama pia haonekani uso vizuri cause alikuwa amefunikwa na nguo fulani. Kuamkia asubuhi ya leo tumepata kitendo ambacho hatuwezi sema. Mtoto ameuliwa akarushwa kando ya duka ambalo tunaliuzia hapa. Sasa tujui atuelewi nani amefanya. We are not able to identify the body yet because wamefunga mkono, wamefunga mguu na pia wamefunikwa uso. So alafu kwa my shop nimepata wametoa the security lights, meaning it's something that happened usiku. So we are still waiting for the police to come at least tuone kama they can help us wafungwe face alafu we see if we can identify the body, but of late Siaya County level of insecurity imekuwa juu sana, so we are really calling for the security team to come and assist. Na go tigana na yubono tiga tomulekere boy gona enda sense mo ya siasa watani be kyama kyana Kenya ane kurose county ya Lamu ni gobono baganirie committee li ya choro ya bantu batano babere aho bagoche kuligereria na goetia na komochoro iyo gochikurukia ebandera yo mo bwa Azimio One Kenya buno mokonyi ni gobono bagani banyale komoetia omosubati mathakarwa komite y'abantu batana babere ni go bagendrete koinonge na kuligereria sobeme ni go bagochikochora na kubwatokerie teri gukasitariki 10 omuti nyo gatano aya ni gago chama ga yokubuli go kwabere go kurasa bwatandi abwasa bange baganire Kalonzo Musyoka achoro buno omokonyo erera Morodinga asobo chorio bonebole bosio kolenda bande ego bagendrete gusingira mathakarwa anyare gochorwa buno omokonyo erera Morodinga asobo chorio bonebole bosio komite iboni gegenda tene chinkwana na goetia ningo ogochia kobwatanira Morodinga asomo bwa Azimio One Kenya asobo chorio bonebole bosio gochiko babuna running mate ya abwatania bokurwa se county ya Lamu niko batebiruno mathakarwa nero bwenta kwa wali bagali ya bene ngasogo chikobwatana na Morodinga elikorosia serikali ya somoko yegana sobo chori bogo chikokolekana omutinyo gatano na gatatu mwako yegabochiri bubere na merongebere nebere. Kwa nini sio mwanamke, sio mwanamume, ni mwanamke? Kwa sababu tushaona tayari uongozi wa wanaume wakiwa wawili katika serikali ya Kenya imeathirika kwa kiwango kikubwa. Kwanza serikali ambayo saa hii iko karibu kutuacha, tumeona wababe wawili wakipigana bila sababu na Wakenya wameumia bila sababu. Kwa sababu hiyo tunataka mabadiliko, na mabadiliko haya yanakuja kupitia madhakarua. Kwa hivyo nyumba kukamilika lazima kuwe na baba, lazima kuwe na mama. Hata wangesimama wengi kugombania hiki kiti tungesema sisi ni Martha Karua ndiye ambaye anahitimu kugombania hiki kiti, sababu historia yake yenyewe si lazima mtu mueleze, inajionyesha wazi kwamba yeye anatosha kugombania hiki kiti. Mimi niko na uhakika ya kwamba atakapo shika hatamu ya deputy president katika nchi yetu ya Kenya, huyu mama Kenya inaenda kubadilika. Na nikifurahia ni kwamba mzee wetu Raila Amolo Odinga amekuwa akisema ni mpaka tukue na mageuzi. Ninafurahi ni kwa sababu nchi yetu ya Kenya tunaenda kuwa na mageuzi ya kuwa na first deputy president ambaye ni mama Martha Karua, na mimi niko na imani na hiyo. Na boigongo tigana na yu obomo bwa Kenya barichinse chia Michael bamanyakante buna
Kenya Diaspora Alliance ni gobono babekirese yokoiwana gati ya Kenya bare asensemo ya Australia wabwate kyombe manyikante na Kenya Australia Chamber of Commerce asiganga yabo yogochuko bwaterana nago kinyensemo ya uchumi nigo chinga kechibate buneganga yabo no kunyara ko bwata nago twaro obwamatobu yagati ya Kenya amunichinze chinde anaba Kenya bare chinse chamaiko asogo twara chimbwa na ko bwaterana asogo kinya mange nigo chinga kechibate berebu naba Kenya bange nigo bare chinse chamaiko eganga ekobabeteria go chamo na ko bwaterana buna Ensa Eyemo. Work speak for itself. I think so many times people have come to Australia and asked whether we are in Kenya Diaspora Alliance, and I've always said, especially when we had visitors like from the banks, we know the work you have done in this area, and as you know, for us the chamber, we are more focused on the business, but clearly we also saw the right and the synergies that sit between, because despite all that, I'm also diaspora. Most of us are also diaspora outside the country. So the work is well noticed, and I often also have those members of parliament, we're talking the same. But today, for those who don't know, Australia and Kenya has been officially diplomatic for almost 57 years. I went to Australia 30 years, so I think I'm missing that 27 years of that. When the embassy was actually in Afia House. I don't know whether most people remember that. It was just a small room. But over that, we have really moved on and worked strongly together. And we want to continue this diplomatic relationship. So why the KDS or Kenya Diaspora Alliance comes in is that we realize we cannot do this. Once we have our members have come here, they are also diaspora, and now they come to your community and society. So we really have to really work very closely together, and hence the reason why we need to have this MOU. And on my right, the Kenyan team possibly will be in an implementation phase led by Rainbow here in what we want to do, because I've signed a lot of this MOU. Na gutigana no roboti urikyo kiabo kali emerimo aiga Kenya kotu gekoro no mulikyo bo Francis Yatori ni gobono litukolera batu alege ikaro na gukwanire nchiro roberetie anene ase omujegaba guchikotwale talikeyemo eyo erabo mutinyo gatano litukoba guchengera abakoli emerimo limanyagate una lebade kolengana Francis Yatori ni gaate biruna igobero beretibo ikirano nabo igo omurai wenso muskuru Kenyatta na Ochukoigira omuyego yubwetalikeyemo uyura kolekana segeti Kenya ya stadium etalikeyemo omutinyo gatano igachinga kyechi atoli abere gako bamanya ba Kenya kubwatse omubwa Azimio 1 Kenya asobo choriyo bonebole bosi aswegarokane go checheria omubwa Kenya kwanza asogote abuna nigo bwate obonche. Munchumuligereria ayunga titoba to kwaliganeria semargoba ya bono na boigona mangeto to kwaliganeria yotura kumanya century yobo ikiranu hekero chia Grace to chia bono botukumbia mona soko chora kotengera Ndizi TV obwansubo mugusi endra gotubwate kwetira sensemo ya mtandao ensemo ya Facebook tunyara buna Ndizi TV News bagansemeria YouTube na bagotunyara buna Ndizi TV News buna botambe na bokunyara gochora Ndizi TV unetsen kiona mbeyemo anene asensemeria Communication Awards yuagenrete wekastaliki sano na isato mutinyo gatano ochora Ndizi TV bunetseni kiona mbe mabwansta gatengero tali wakanira igokulikirita kuza KUZA otomego chias 15601 kulikirita kuza KUZA otomego chias Eyemo isano nemo enoti Eyemo nyiro kulike SMS yotuli wakana kendi gyonse tuli wakana nonye nesomone karo kwalikirego kogotomera barama amabori yangatatane igakolindego ikansemerie ya gatatu libono lile free kase category ya free to air category ya FTA free to air station ori kebuna Ndizi TV rutobotana cross umuntu wimanyereria igakoroka Sl.Joshua Auta abo igo omusayijemo na urenga sensemeri yechibicha amo neriyo gijakiro musumari gabutumira nisato buna botambe toyakolebune bwenerete retirane nchinkoroka Vincent Onyancha.